Domaće životinje. Ćao mali drugari, da li znate ko je ovo? To je morka, a da li ste znali da ono vodi poreklo čak iz Afrike? Lako je prepoznatljivo po tamnom perju s belim tačkama, po čemu je i nazvana biserka. Zbog tog jedinstvenog izgleda, morka vizualno podsjeća na drevne srodnike ptica, a to su dinosaurusi. Njen očuvani divlji instinkt čini je budnim čuvarem dvorišta. Svojim glasnim oglašavanjem ona prva javlja i odmah obaveštava o svakom udezu. Pored toga, morka je izuzetno korisna jer aktivno jede insekte, bube i krpelje u okolini. Morkina jaja su malo manja, ali imaju izuzetno debilu i čvrstu ljusku koja produžava njihovu svežinu. A da li znate ko je ova dama? U pitanju je titinka. Ona izgleda kao i naša obična kokoška, međutim u pitanju je patuljasta varijanta, znatno manja. Često ih nazivamo mini kokama ili patuljastim kokoškama. One su poznate po tome što dolaze u mnogobrojnim rasama i vrstama sa raskošnim i dekorativnim perjem što ih čini omiljenim ukrasnim pticama. Ove mini koke su izuzetno popularne i zbog svog mirnog temperamenta. Njihova najvažnija uloga je majčinstvo. Zbog snažnog i pouzdanog instinkta, titinke se često koriste kao dadilje za izleganje jaja drugih osjetljivijih ptica. Čini mi se da smo svašta nešto novo naučili. Bravo za nas! A šta mislite, sa kojom ćemo se životinjom upoznati u sljedećem videu?